Yo Ghana for nyina ene awia nso yekoso echiachia mu nyina eba news today so sabre abusua ensem bi trendy ewo social media eye yene ankasa yenua baba ko a ye friend nayas a wone enestopoku enya asem aka mebo aka mediunya aka medombe ebe star ene wasade chinchachinchi na besi Apostle John praso na ni nyina ne se news bi trendy ewo social media se wane Apostle John Pra aware na wajane ababa ware nayas no kure biara enim news today for ahwehwem ehunu e de akosi ase na ne kure no na enne awie news today for ye de ebremo ni nyina ne se yesini ana omutwae miracle forms and this sini no ababontene na posters da sini so nyina no ye de nyina be kiremo na ni nyina ne se nayas mpo no wonka poster no ho gese o meho kra nanso esan se komani brenti ono so aye ne poster ana ode aba abontene e de kire wiase nyina se yamfana nto so bi eno nti no one Apostle John Pra aware mesremo ene news today for de ye de ne kranko a ne bremo na Apostle John Pra ayesini nti wa beti bia no botugu efrise na yas no wa na grese sinimu no onyade ne modebo no ensoani eno nti no obefafafa sa akonya we so mo amoye stars no na won so da begine din aheti wo Ghana busia ya hwehwehwe ma na esanse ba ko a edi kan a ye gina so edi aya dance edi ama mo no se woni enesopoku issue beto abontene hwehwehwe ma enegese ne kuro bia ngede enim de toso Apostle John Pra de ene duru so se wo de bremo no so de aba star obai because di na koda ache enti wo se wo sa pa bibi fufuro no ye enti ne news today for so etusa ehwehwem ko wewuram ebusebusam edosko ne nyina ne se eyesini enche bia no sini no babontene on the 7th ya December ya na sini no babontene and sansan na motin nyina montu me fa kwanya we so akasa kire stars am Ghana nyina se munya very careful se muko program bia se muko hia na yas se one mba betwa picture me sere munya ne se uko to dwani adi na se na yas ba so beto dwani a me sere oba begina wonche onu betwa picture ade bechi na da social media se wo ne bibi eno anase ono twempra anase ono ko ono pie mo bedidi eno eni enti mema mo Ghana nyina no me sere mo mo face mo stars ne de mo nya very careful ye nua ba bia friend na yas ho won de wa na gese on man mo de bo no enkoso o sinimu na emu no obefafafa stars so no da ba star if say ni mo de bo de enso ne ye hwe ne ba na na mama ground emiri abrobe mo esa mo de mo ana de mo beduru sam pempen so na yas ade ye tufu na wonfa so ba yire ho ayesini na so ba ye fame ana so ba ye star minim se wo kon do star so ba ye nenso operedo na emu star na ma enti de man say ne obefafafa manfo ene adu Apostle John Pra so ebe china bedu na akufo ade so ebedu ma hama so no baka so munya atwempra enti mesra munya ma obi ani na ho ma obi ama nani na ho sabre e wo na yas ho no amfamo so ama magidini ama yesta e wo Ghana hanom news today ya hwehwem ebe ko so hwehwem de besi bia no obo wakora na ye de bebremo be bibia na o bia no de wo ye bia no news today be hwehwe ne de brefi say wo obi a wo yotorofo pa we dafo na wo mamanfo ho kire wo mo na enso news today esanse e penkrenti e mo bibia ra ho nkire no enti de ko bia bia no e de be tudwa Apostle John Pra asem no enye nokre enti wa beti bia no botugu wa beti bia no entie wa beti bia no mabufu na yas ye damase nyame hira mo nyina monkoso entie news today ye den sempa ene jensem ye nokre e bebremo ye damase Meta e bata meta